Mına bir yerinde ya? Neki? Mına bir yerinde kraskası var. Bir grelde var. Kayağına öttü? Bir grelde. Boğan ya? Bär zat var qomdan içinde. Çıksa bırak maşını mutqa beresiz. Neki? Hozirgi vaqtda bizlarda tayin 1.20 bir standart dayandıramiz. 666 ming so'm bonusla padovolik hamda setka. Lizinglar yaxshi lizingdan bosilgan, topsasi 2, ruchkasi hamma zat qo'shib beriladi. 3 oynadan ko'p olsangiz, dastlabki xizmat besplatni. Kimga akva ayna qapı kerak bo'lsa, to'mindagi nomerlarga xabarlasin. Assalomu kanalımızın görüşler. Bugün 25 yanvar 2026 yıl Nöks maşın bazarını düşürüp bolduk. Videolarımızda sizler soragan maşlardan düşürdüm. Labo soraganlarga labolardan düşürdüm. Keşke bazar düşürmegen Qusayman. Gazel sorab atqanlarga bugün bir 2 dana gazel geldi. Yani video davomida ko'raversa, ikkinchi bölümde chiqadi. Labo gazel damasa ikkinchi bölümde. Qolganlar bo'lsa birinchi bölümde chiqadi. Malibu Captiva'dan yo'q. Men sürmedim. Bazada bor chiqadi, biroq ko'rmadim. Qolganlari обычный kunde ko'p жүрген машиналарымыз айтыр. Ularning hammasidan түсірдік. Жылы күні машина сойтыларға Лададан бар. Құласы видео davomida ko'rib qo'raverasizlar. Hammangizga mashina alу yetib o'tsin. Kim so'y bozorga deb mashina alуға yetilib kelsa, albatta minib qaytdim. Alganlarga oң bo'lsin, satqanlarga savdansiz bo'lsin. Başladık. Bir yıllardan beri Bayram Urfan менен Натежин patolog boyunca birге сесіп жатқанымыздан хабарыңыз бар. Осы уақытқа шейін сіздерге 10%-тен шегірме қылған болса, ендігіден бұлай істеткен патологыңызға қарап тұрып, 10%-тен hem көп шегірме қылып береді. Егер патолог істетмекші болсаңыз, төмендегі нөмірлерге хабарласып, сөйлесіп көрсеңіз болады. Нексия 3-тен басладық мінеки. 2020 механика. Таза ғой, Таза ғой. 82 мың ба пробег? 82 мың жүріп тұрайды машин. Таза, поколение метаны бар. Тексеріп көре береміз. Аха. Так, міне ішкі көріністеріміз 82 мың жүріп тұрды. Механика. Ішлері таза, шехол, полик, поколение метаны бар. Так, 2020 бағасы қанша? Бағасы 95, 95 миллион сом айтылады, пайғазы қайтылады. Келсеміз, нақ кредит. Аха, кредитке қаншамен шығады? 20 миллион болса, айына 2 миллион 900. Полный жетеді ғой, бәріне 20 миллион, е? Аха, 20 миллион болса, айына 2 миллион 900-ден 5 жылға. Нөксті машина? Нөксті. Телефон? 90-лық 591 74 47 деген нөмірге хабарласып сөйлесе бересіздер. 2015 жыл Nexia 2. Так, Nexia 2-лері өткен базар түсірмеген екен, аз түсірген шығармын. Қалай жағдайы бұның? Пробег қалай екен? Қылмай жемейді. Аха. Неше мың жүрген? 400. 400 мың? Аха. Чистый проверксі дейді. Енді кузовқа жұмыс керек. Прицептар таман сеніз паркоп бар екен мінеге. 400 мың жүріп тұрған екен. Ішкі көріністеріміз. Қанша? 40 миллион сом. Келсеміз. Нешеге бересіз? Ыссы кофені шейіп тұрып. Нешеге? Қайтын қарайық бұдан. Дөңгелеклеп 30 қыл жіберсек қалай болады? Тарс еттіріп. Ыссы кофені шейіп тұрып келсек. Қалай? Дөңгелеклеп 35 қызда беремін. 35, я қайырың машын? Қалды көл. Қарасаңыз ба ақшасы азлау болса? Қарасың. 20 миллион ақшасы ба бір ай ярым ай дегендей. Сөйлесеміз о яғы. Телефон неше? 91-ден 096 0819 0819 0819 деген нөмірге хабарласа бересіздер. Есік краска. Так, 2009 жыл екен неге. Матиз 488 мың пробег. Балонlarımız таза. Geçen gidişler басқан екен. Тест. Bir светен бір айрықша болып тұрып тұр неге. Қай жерінде диск краскасы? Мына пассажир есігінде. Болған ма? Басқа жағы бәрі таза ма? Бәрі таза. Мынау. Bir есікте бар ya. Аха. Сол есік. Көрініп тұрған екен ya. Так. 488 мың тұрды. İşki önüslerimiz, tablоlarımız көріп тұрған болсаңыз, өзгертілген, істетілген, рөл, ойылған, işlerimiz таза, шихол, полик, метан.
Neçe so'm? 35 milyon. Aytib atmış. 35 milyon so'm aytib o'tirmiz ekan. Kelesemiz. Kelishamiz ekan. Doğru ne yok bırak. Tek naqba. Qaraspaymiz ya. Qayerning mashina? Lüks. Nechaga berib jiberacaksiz? 30 olsa biter. 28. Aya. O'ylanmaymiz. Telefon 90. 90 095. 095 81. 81 18 degan nomerga xabarlashib ko'raverasizlar. 2006 yil Nexia birdan ham ko'rik. Молочный svetdan. Necha ming yurgan ağa? 155. 155 ming yurib turibdi. Родной пробег. Birinchi qazayinmisiz, nechinchi qazayinsiz? Ikkinchi qazayinda. Kraska qayerlarda bor? 45 aytamiz ya. Kraska qayerlarda bor? Ya kraska yo'q hisobi. Yo'q hisobi. Aha, tekshirib ko'raveramiz, polni. Kraska yo'q hisobi deydi. Ko'rinsa yaxshi, agar haqiqatdan ham shunday bo'lgan bo'lsa, yil bilan jarasa. Tak. Nega? 155 ming yurib turibdi. Ishki ko'rinishlarimiz. $45 milyon so'm aytib qaytib beramiz. Nechaga berib qo'yatganmiz? Ya. Shamasi qanday shamasi? Süperman var 45 'ten. Nechaga shamangiz aytib ko'ring qani. 40'tan 1-2 milyon o'tdi. 40 dan o'tib kerak-ku. He. 40 dan o'tib kerak. Qaytmaymiz 40 dan. Ay yüzülmese o'zimdan jiberaman. 40 dan o'zinami? Aha. Do'g'riga berasizmi? Beraman. Necha bersin basta? Bana naq pul kerak. Naq pul kerak, a? Aha. Qayerning mashina? Yo'q. Lüksga. Telefoningizni ayting. 93 93 dan 363 363 59 59 40 degan nomerga xabarlashib ko'raverasizlar. Tak, 2010 yil ekan. Spark yo'lka balolar qo'yibdi. Jangi disklar bosgan ekan. Qayerda bor kraskasi? Yo'q. 100%. Tekshiraveramiz. Chiqsa biroq mashina mutqa berasiz. Nega? Kraska chiqsa mashina mutqa beraman deydi. Tekshirib ko'raverasizlar qalligan joyga. Probeg qancha? 300. Aha, 300 ming. Звонок kelib o'tirgan. Telefon. Tak, nega ish ko'rishlarimiz. Mashina ikkinchi paytda ya. Metan bor. Tak, birlik motor mana bu. Kars motor bo'ladi. Necha so'm bahasi? Qanchaga berasiz? 50 ga so'rab. Ber 50 ga so'rasa. Men 45 ga so'rayman ku. Azmas. Beraver 50 ga. So'ragan bo'lsa, haqiqatdan ham. Naq puli bilan kelib aniqlab so'rasa o'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'ramizmi? 45 ga mi? Yo'q, 50 ga so'rab turibdi. 50 ga aytamiz ya. Azimiz qarsasini yer yo'q-ku. Mashina otir. Aha. Qayerga mashina? Taqatash. Taqatash. Telefon 95 dan 95 120 120 88 92. 88 92 degan nomerga xabarlashaverasizlar. Tak, 2023 avtomat Darkman Blue. Diski bor, lyuk bor. 40 ming yurgan ekan mashina. Var bu qalay hammasi yaxshimi? Tak, kraska bormi yo'qmi? Ishlar. Avtomat коробка, chexol, polik. Tak, metan. Propan bor. Propan ekan mashina. Kraskasi toza deydi. Tekshirib ko'raveramiz. Qancha bahasi buning? Bahası 25 kelsin bak. 155. Kelishamiz. Naq kredit. Qancha men mulk ketadi? Naqma tek. Tek naq bo'ladigan buni. Aha, kelishib beramiz. 155 million so'm aytiladi. Telefon nechi? 91 91 374 374 82 02. 82 02 degan nomerga xabarlashib so'rashaverasizlar. Ag'ida bor 23. Tak. Diski no mexanika ya. Avtomat disk qo'yilgan. Mekki balon Zero Max. Probegi 35 ming turibdi. Kraskasini tekshiraveramiz. Polniy. Yalqinmaymiz. Tak, 908 mechgar, monitor, chexol, polik, ishlarimiz toza. Tak, metan, benzin. Necha so'm?
135 aytamiz. 135 aytib kelsemiz. 25 ga beresiz mi? Oğan tamam var. Kredit naq Fark yok. qancha ming шығады? 19 bin şart. 19 million minib ketadi bo'ldi. Ketadi bu. Ayna Ayna 3 milyon 720. 3 million 750 ming so'mdan keladi. Plus minus ham bo'lishi mumkin endi. Telefonichi 91 91 300 300 28 29. 28 29 degan nomerga xabarlasha berasizlar. 21-yil avtomat. Tak. Balonlarimiz toza. Metan salinganda 10 kun bo'ldi deydi. Kraskasi ne? Kraski toza. Toza. Probek necha edi? 117. 117 ming yurib turibdi. Tekshirib ko'raveramiz. Probegin, kraskasin ilk mi? İşlerimiz. Avtomat korobka, metani var. Shikol, polik, bari var. Time mashina xullas 117 ming probek, 21-yil. Baqasin 125 milyon. 17 milyon men şart kredit. tak 125 million so'm. 21 go. 21. Kelsin kerak, qimmatlab aytdingiz-ku. Kelishtiramiz. 17 milyon men şart kredit. 17 million ming kreditga chiqadi. 3 milyon 600 dan bo'ladi. Ayna 3 million 600 dan 5 yilga. Telefon 99'lik 99 715 715 60 26. 60 26 degan nomerga xabarlasha berasizlar. 22-yil. Tavr avtomat ko'rdan ko'ramiz ekan. Necha ming yurgan? 85 bin. 85 ming turibdi. Kraskasi ne? Razno 100%. 100%. Tekshirib berasiz. Tak, balonlarimiz toza, yumshoq balonlar qo'yilgan. Metani bor, kraskasi toza. 22-yil. 85 ming probek. Monitor, avtomat korobka dedim. Metan, chexol, polik. Necha so'm? 132 million so'm aytiladi. Qanchaga berasiz konkretni? 30 konkret. 25 sanaymiz. Naq pul. Kredit deb yurmaymiz. Berdikmi? Ber. Normal so'radim. 22 go. Qancha ming chiqadi kreditga? 23 milyon bin şart. 25 million bo'lsa polni yetadi qo'ya. Ba'zatni. Ayna qancha nega bo'ladi ekan? 2800. Ayna 2800 2900 plus minus bo'lishi mumkin. Bank sheshedi uni bizlar primerni aytamiz. Bulay bo'lib qolishi mumkin. Arzonlab ham bo'ladi, qimmatlab ham bo'ladi. Qayerga mashina? Telefon 90'lık. 90lik 575. 575 1591. 1591 degan nomerga xabarlasha berasizlar. 21-yil. Spark mokre asfaltdan. Tazama kraska toza emasmi? Ana kreditda var. Buni andama bo'g'oniya avtomat korobka buni. Bir grelda bor. Qayerga o'tdi? Bo'g'oniya, qo'llanib toza. Tak. Probek necha? 93 ming yurgan ekan. Proyekt metan kecha qo'ydi. Aha. Tak, avtomat korobka, metan kecha qo'yildi deydi. Shikol polik. Barzati bor. Metan kecha qo'yilgan. Necha so'm? 105 kelimde bırak. 105 million so'm aytiladi. Kelsemiz Kreditke 17 milyon bin şart. kreditga 17 million ming chiqadi. Aha. 2 milyon 800. Ayna 2 million 800 dan keladi. 17 million yetimi yetmaymi qanday bo'ladi? Polni ichida ya. Ayna 2 million 800 dan atroflardan keladi ekan. 17 million ақшасы bo'lsa, kreditga alg'obot naqqa 105 aytib o'tibdi, biroq kesib beramiz deydi. 100 dan төмен bormi yo'qmi? Telefon necha? 91 388. 388 0023 degan nomerga xabarlasha berasizlar. Berzat tayın başında. Kapotun uçunda bir karşı klasik sapetme. 22-yil. Kapotning ushunda bir qarz kraskasi bor. Boshqa joyi toza. Probegi Kanerkusi bor. Tak. 22. 4-chi paketning gazi bor. 73 ming turibdi. Monitori bor. İşler toza, shixol poliklerimiz bosilgan. 4-chi paketning metan dedim. Baqasin 117 million so'm aytiladi. Keltiramiz. Naq kredit. Qancha ming chiqadi? 24 million ming chiqadi. O'sha mashina. Telefon
91'den 388 388 0023 degan nomerga хабарласа бересizler. Qarab qo'yavering. 21 yıl kuzov 22 deydi. Çok osu ötegen. Tak, bir yerinde kraska var deydi. Aldında yok koya? Ya oldu. Anık koya. Tak, avtomat коробка. Mına bir yerinde ya? Neki? Mına bir yerinde kraskası var. Videosunu görüyorsun mu? Söyledim. Neki fotosu var neki? Көрінген болса. Болған страшный зат емес, Китайдан еріп кеткен бұға. Қалған жағы бәрі таза. Тексеріп көре береміз. Пробег қанша? 61200 жүріп тұрыпты. Неке автомат коробка, рөлдеміз қойылған, медикарларымыз бар. Мониторларымыз бар. Пропан? Пропан екен машин. Люк бар, дискісі бар. Балон жағдайларымыз орташа екен. Қанша? 140 айтамын. 140 миллион сомнан нешеге берсе жақсы? Келісеміз. Нормально келісеміз бе? Келісеміз. Сен атынан каналдың атынан келсе келісеміз. 25? 25 шабырып кетеді. Жабырып кетеді, я? Нешеге берсе жақсы? 30? Көреміз, сөйлесеміз. 36 сошама деп отқан өзі. Oldu. Nak kredit. Farkı жоқ. Barter. Ya baterге жоқ. Қарасамыз. Ya қарасуға да жоқ. Жоқ, nak kredit. Telefon. 97-тен 97 220 220 55 55 söylese veresizler. 2009 жыл Nexia 2. Кешегі базарам шығарып едік, енді арзалау беріп жіберемін деп отырыпты. Мен сені сұрадым, арзалау бере бер дедім, дұрыс па? Беруім керек. Нешеге бересің? Нешеге сұрады, конкретно сұрағанын жинайды? 27-ге сұрады. 25-ге бересің ба? 26 болса беремін. 5. Кесін. 25-ге беремін дейді. Пробег қанша? 246 мың жүріп тұрыпты. Метаны бар, я? Неке? 90-лық метаны бар. Шумка полный. Машин полный шумка дейді. Қатын жоғылмақ мұзын жол. Так. Мотор мажемей ме? Қай ерін істету керек құлласы? Аккумулятор слабилау. Аккумулятор слабилау. Есікті үргілеп күсін келтіру. Есікті үргілеп күсте керек. Боған. Ходовойда жақсы ма? Мотор мажет тұрған жоқ па? Коробкада гәп жоқ па? Теппейді, есі атылмайды. Болды. Тек аккумулятор мен есікке. Есігім яқшы өз жолына. Аккумулятор 500-600 аккумулятор алды керек. 25 санаймыз онда. 24 болды ма яқ? Яқ. Телефон айт. 95 95 147 147 94 17. 94 17 деген нөмірге хабарласа бересіздер. Жылы көне жентара айтылар. 2014 жыл екен. Так, жағдай қалай? Нормально, пробег қанша болды? 277 мың. 277 мың жүріп тұрыпты. Майдашда краска бар ғой. Аха. Так, 277 мың жүріп тұрыпты. 2014 жыл. Опа. Неке. Ішкі көрінісілеріміз. Бәрі зат бар ғой мынаның ішінде? Гулянкіні не жүрген машиналар ма? Так. Метан бар, я? Метан бар. Балонларымыз жақсы екен. Балон Таза балон басқан. Так, неше сом бағасы? 80 айтамыз. Бағасын 80 миллион сом айтамыз деген. Келсеміз де. Неше сомға бересіз? 70-те өтсе береміз ғой. Өту керек па? Өзінен ат 70-тің. Өзінде де болып қалады. 65. Енді айтып. Көру керек. Сөйлесіп. Көреміз, я? Өйлесіп көреміз. Құласы 80 миллион сом айтып отыр. Қанды көлдің машина. Көріп жүрген машина неге? Нақ кредит, бартер, сартер, қарасу. Ләж болғанша нақ, я? Телефон ше? 88-лік. 88-ден 183 183 91 92. 91 92 деген нөмірге хабарласып сөйлесе бересіздер. Так, 12-ші жыл екен мінеке. Және бір жылы көне спорттан көреміз. Мотор бірлік пе, я кәріс мотор болған ма? Өзек мотор ма деген. 12-нің ақырлары өзек мотор болды ғой. Неше мың жүрген? Так, мінеке, ішкі көрінісілеріміз. Оппа! Қане? Көрейін өзім ғане. Бұра берім. Бағада ілтімас жүріп жүрді. 123 мың дейді? Солар тұлайтырақ. Істеп тұрмеген пробег өзі? Так, машин 3 позиция ма екен? Қылынған ба я? 3 позиция ма 2. Метан бар екен, я? Так, қандай болған жағдай енді бұның? Жағдай жақсы енді.
Neçe so'm? 55. Kelsemiz. Geçemiz. 55. Nechega berdi bu? Bir degan o'zi kelishadi-da. Ha. Telefonunuzu ayting onda. 90 736 30 50. 90 736 30 50. 30 50 degan nomerga xabarlashib ko'raverasizlar. 2008 yil ekan Nexia 1. Ne qildi yotibdi? 30 aytamiz. Men satdingmi? Ha. Motor, korobka, ходовой. Korobkada 1 million o'zimiz bor. Korobkada 1 million o'zimiz bor. Ходовойda Langeron pробеги 407 ming yurgan ekan. Ko'zib qo'yarimiz kerak ekan, ya. Tak, 30 aytasizmi? 30 million so'm aytaman deydi. Hoppa. İşlerimiz. Kelsemizmi? Doğru ne? Naqqama. O'ylanib o'tirmaymiz, 20 sanab olib ketamiz. Bo'lmaymi? Nechega beracaksın sonda? Qayerning mashina? Xo'jali. Telefoningizni ayting. 90lik 700 ning o'zi 752 degan nomerga xabarlashib ko'raverasizlar. 20 ga so'radim, 30 aytaveribdi. Yana bir Nexia 1 98 yil. Mashina polniy kraska ekan, ya. Polniy ekan kraskasi. Shag'illab o'tir. Tak, probeg isteymi? 400 dan o'tib o'tirma. 1998 yil 432 ming probeg deydi. Ko'rsamiz, metan, toza balon, shifol poligi bor. Qayerda жұмыс bor? Жұмыс жоқ. Ish yerinde. Ish yerinde жұмыс жоқ. Motor, ходовой hammasi коробка üstüne. Necha so'm? 20 aytamiz. Qog'ozi bor. 20 million so'm aytib, payg'az bor. Doğurga necha so'm bilan chiqadi? 10 million berse, 5 million berik. yaxshisi mana ko'taversin. 5 million bo'lsa doğurga beradi. Beramiz. Azan Naqqa nechaga berasiz konkretni? So'rab qarab turib. 18. 15. Yo'q, 15. 15 beravering. Yo'q, 15 ga. 18 ga beraman dedi Nexia 1. 15 ga bir so'rab ko'rsin-da. Mana ketsin ama. Söyleyeceğimiz ya. Dokument yağsaz koy ya. Saz o'zim atında turibdi. Generalni beraman. Vallahi. Telefon işi 95 'da 95 377 377 68 00. 68 00 degan nomerga xabarlashaverasizlar.